Kemahamat gi barokot GMDC. Jongga parti di jabu ni jakun kimat katong jongga parti. Dia katakan ingin sayok lah. Isi kibanwan lingba ka State Executive Committee kan sepenbi ka manifesto. Kan sayok hi ka kopi. Sa baroki social media bagi press release mah. Benweng men ya ka kasyon. Nah benta jengi ukun kasi. Ba ila yakun menta naga Independence Day. Saya nak kata kadau. Ba i sayang Independence Day namar. Banyo da wewe kaseng dekhar. Namar yo lese. Bahari Yo don kano. Oh kasang. Kasang gadang tang express long nang ipi. Sebab kena sudah sang. Ngalap keren dah cing semua ni. Ngalap di babon di cakan nong gadang ke badan tang acak dia sompa baik peramaki yarung ini. Kabaar pikwa nem ko maongi kong ronabi badu prestun insyu smile insyu kebe. Lar pikwa penjob ya ingan rekhe bro arso kenta. Let's go. Ngan rekhe arso kenta bat ngan nempang ngam sitom syuru. Let's go edau.